namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. No, I'm not, of course. Medai ki vulavula hi nsati wa Gagashi man. Loyi a nga vuya kota strong hi timhaka ta posting nga tsariwa hi nyonga wa ti-snow pie. Yana Gagashi ta tlha a linkiwa kwala. Even then emakumu hi ta hi khi hetela hi Mthimbano ya kha jelezela. Nice, what's happening Master T? Hayi a ridzi. So ka sonto of course ra ti 4 ta November no hlamala hi post yo karhi nsati wa Gagashi a nga fika a yi tsala a tlhela a feretela munhu wo karhi la. So before hi ta ka this post la mhaka yi te so kahle kahle. Ku na an individual very nyonga wa ti-snow pie a fika tsala this post hi ti 3 ta November la fika tsala ku they say Gaga's wife is a billionaire, but she look like she's earning 370 rand grand. Of course, Africa atsala shona kwarana and stuff like that. Even Africa avekela that image, as you can see, lady komba ku yi paulukin obviously. So out of all the pictures, Africa takalinga pauluka just to justify his narrative, obviously. So ayo crop wa image le loko takali original. It was not as bad, even though phone inga tekela inga na quality kahle, but you can see the image loki nangutisa in its original state. It was not bad. I ain't bad at all. So as it turns out, makali yo tlhaselo wa vasati ya on ta take until kusetwa an example. That's it. Hinkwenu swi to example yini. Loko ngeze kusetwa example va ha to hlaseriwa vasati va vona vo Gagashi na vo Agiazo leswi hi swi vonisaka xiswona kwalala and stuff like that. So she responded vele la nga fatsela this post ko ku la a hi lavi ngopfu leyi la commentele then to zama ku hlaya fast leswi nga la henhla la hi kota ku ya mahlweni. I'm one person, the pig no teka anytime I feel like taking a pig. Nanona wa swi tiva u pfa a hela mbilu swo ta ti lunghizela first, filter it, vivid it, don't mobisel me. A ni ngheni mina mali ni hava na loko a yo va kona ni rhandza ku hanya ni ri free a ni to posta ntsena leto huma kahle. So as you can see, she does not care ku huma image ya njhani. It's not she's not all about being perfect and stuff like that. Dear husband, ngiyabonga, blessed and fruitful day to you all. Leswi nga tsala swo mara ni ta comment vele la. Hi kona la nga vuya a kwata swinene nsati wa Gagashi la nga fika thegamisa lowa very nyonga wa ti-snow pie a fika tsala ku next time just refrain from using people's pictures. Section 16 of Cyberbullying Act yi nga mfikisa kule. Okay, and then I respond and says you can say after sorry mama. So you show na loko se after loko atsala sorry mama la anga via a delete e post liya. Even then vena na nsati wa Gagashi na yena a via up delete that post and stuff like that. Bayana mhaka leyi leswi of course swi nga via swi endlisa xiswona and stuff like that. So she had to stand her ground in order of course ku vele mhaka yi kota ku va yi ya mahlweni. So ha fanele va dele ha swa dele lava dimene a redzi guys u thati ku nga setiwa example la va ha to hlaseriwa vavasati la ha va ha ta hlaseriwa. And leswi dimena xi endlise xiswona ni a yi sungule xibansati wa Gagashi even then on top xi fika xi tsala this post swa dela va dimena se ku tlhe ku boha na Gagashi on top lexi nga fasisela xi ku allegedly Gagashi is one of the 3 married men. As you can see leswi nga fika swi tsariwa xiswona kwalano a reds a ni veri kokwana swi nghena ngopfu swa Gavaza but unfortunately la ku vekeliwe Gagashi. So allegedly veri hungu ri nga kona i Gavaza na tinyimpi ta vansuku veri i data ti 3 married men la vele ka part of this equation a hi vona na Agiazo a kha hlaselo hi swona la leswi of course nyimpi leyi nga vuya endlisa xiswona ku Agiazo is dating Gavaza and stuff like that. So veri na Gagashi wela ku xi baba this post. So lo ya ri kona xa yimela ku threateniwa first hi lawsuit ku xi nga ta delete ma swo dela njhani no swi yisa leswi swa delela va dimena kokwana vi ri endla mali na Facebook ya kona hambileswi van'wana loko va yeriwa mintirho va kumeka va nga na mugayo no va na mugayo hayi
Then sayitara la gaga swi vula kha tsala ti-post to karhi. I'm not sure if i responda swo mara no va na a feeling yo maybe a nga kha responda swo fambisana na swo sweswiya maybe va nga va discuss na nghamu swa swi kha swi humelela la so hi fike hi vona fa tsala ku words don't mean anything to me mara ta ya vuli nchumu eka mina i nkarhi wa mina and then ni hanya ntiyiso wa mina letting life ride vutomi byi famba hi byoxe kahle kahle ni nga ze ni byi controleni ya loko ku ri a wu tsakangi or ku enela hi byona ti blame moya leswi a nga tsala swona so I don't know tikhoto leti no twi na ku maybe swi nga swi fambisana na swona let them talk swona I've heard it all ni twi na ku swa fambisanyana ku a va vulavuli i swi twi hinkwaswo it's proof I've made my name i xikombiso xo vito ra mina ni ri endlini I don't need respect or sympathy okay gagashi rona ni nga no mhaka no va hloniphiwa ku hi yena so swi swa ku hi sayitela gagashi does not care okay and nga ku twela vrisiwana the good Lord has made me how I should be xikombiso ni endlise leswi ni fike ni va xiswona say what you want it won't change me vula sweswi lava ku swi vona swi nge ni cinci I'm still standing and enjoying na yi mini ni nge niki and then ni ku tsake ni tsundzuka video yin'wana mani i hagiyazo ni hi ku ni yime ku yima something like that and ni nge niki sort of kwalawani mi ma hi compare na tintangha ta vo papa hina hi tiva vo manimani a va show off hi tiva vo manimani a va ndli leswi hagiyazo yi tawa swi ngo wa swi vona ku ni yimini swi ngo wa swi vona ku ni yime ku yima ali yi rivali vhinde leyi ndlela yo hi yimini hi loko munhu a ku i tawa hi ta vona ku sweswi swi ta helela kwihi we problem i ni tiva sweswi ni nga na Ferrari na loko ni xava Passat leyi va vulini va ku ni tawa loko ni xava Audi leyi va vulini va ku ni tawa xikwembu xo va xi kha xi ngetela favor ya ni hleketa ya xi ku ni yime ku yima wa swi vona ho ni yime ku yime hayi swi cheka swi vona ya xi na ti-Ferrari xi na ti-GL i Mercedes my favorite brand a ni nga tshama ni swi vula ya mina I like Mercedes Benz guys BMW ni yi lava it's more like loko i rhandza Chiefs a ni swo boha Pirates nga yi rhandzi the same way loko i rhandza Barcelona Madrid nge yi rhandzi and like that na mina like mi kuma ku ni wela ka Benz BMW no yi ya na yi vona na yo yi kahle but I'm a Mercedes fan yeah let's go so leswo vhele va ta va kha va discuss na nsati wa yena I guess maybe kumbe yena hi sayiti ra yena gagashi twa yena ku his wife is also strong ku maybe ni twi na ku maybe a ta va a kha a responda to swifanyetana leswi swi nga ku bayizabazini I don't know a ni vhele hi fika a opena a beta switoko i yime ka side rini the same way hagiyazo a nga opena a be swi tivaka sweswo ku no hagiyazo i yime so ma vona mhaka leyiwa so hayi mhaka yaleyi ti-protectini ngami wa gagash xi delete no delete na nyongo wa ti-snow pie and phela miri xi ni hlamula so ku swifanyetani swi kha swi toko swi le ku deleleni ku vhele yo mali yi nga mali hey loko yi ri grade yi ta ku hlupha mali swa hlupha swilo leswi hi leswo and vhele se khe hi tlula hi ya ka mithimbani loyi a kha vhele kha jelezela Knize ni ta ri vona khavhara swa ti-hip hop hi ku vhele ni la ti-controversy to karhi mara leyi hayi ta ze yi khavhara leyi so ku ndleka yini Master T so Knize ka siku ra ti-3 ta November i fika tsala this post leyi ni vona ku na ku mithimbani yi n'wi beni post leyi a nga yi twisisangi at all so hi fike hi vona Knize a fika kombisa ku album ya yena ya TTS2 ku nga Tsonga Trapstar 2 album clocked 2 million streams in all platforms yi hlayeni kahle in all platforms okay 500,000 on Spotify alone yeah I'm gonna 40k monthly listeners yeah I would 20 days since the album dropped I would that's platinum I would thank you leswi a nga fika a tsala swo xilungu lexi a twala mithimbani xi n'wi be xilungu lexi ta ya ka video ya yena so hi leswi loko hi languta kwala ka screenshot a swona ku tsala ku Tsonga Trapstar 2 yi na 2 million all time streams lava kombise yini va kombise Apple Music va kombisa Spotify va kombisa YouTube Music hi leswi nga tsarisiwa swilo swi kwalano swa ku Apple Music yi na ti-streams you see
hikuva i ri 500,000 on Spotify, and then ni ta vona ka YouTube i na tingani hi kota ku swi vona ku Spotify hala ka iTunes a nga va neta swi na ti-streams swimo swo swi hi nge hi bazi so vo Mr Boss na Benny nga na fika humesa ti-streams ti kona la you see ma swona so xilungu kwalani xa twala and then hala ku na 500,000 laha hi le ka i Spotify you see wona mhaka leyiwa so hi ta hi khiya ka mithimbani sweswiwa yeah, so in terms of hala ka YouTube music ti-views ta hina hi letiwa ni ta ti calculate very very fast ni mu komba ku i tingani halawa and stuff like that yeah, as you can see ina around 344,000 vona mhaka leswi leswi nga fika swi tshamisa xiswona and stuff like that, which means hala ka iTunes ina 200 and something thousand views ma swo ti koho ti-streams na hala hi kota a kota ku va ti calculate tetiya ka 1 million okay. So after loko Kenneth a endle leswiya Mthimbani i fika a endla a video laha a nga fika kombisa marito lama a hi twini ku i ri Mthimbani la. I see people, they are comparing me with these streams because this thing, the boys' latest album, Kuna Track Laying and Beaver, Album Mechanized. he was using the lyrics. Address the lyrics guy, his song Liang and Disayo, and the streams. Now, no respond to the lyrics, same thing, the song address a song, I'm interested in the lyrics. Now, so we swat the streams. I can't whistle the lyrics. You guys me wicked. Last lokon bifana na van'wana a ni byeriwa hi xikolo va ni bayi ti-lyrics ni bayi ti-lyrics loko ni bayi lokukulu ni bayi ku tshova se va vuyisa education va ku hina hi na matric wo dome so sweswi na sweswi swi the same ka ha ri the same thing u tirhisa ti-lyrics a disa king ya yehe ni n'wi responda a ka ha vuyi ti-lyrics se ku vuyisiwa ti-streams se ni byeriwa hi ti-streams okay. Now let's dig into the streams. You guys me. Yeah, before I continue, loko swilo swi khoka se hi fike hi kombetisa kwini a ku tirha to ti-streams loyi a nga boss since va ri ti-boss hinkwavo a ku tirha ti-streams the same way swi nga swi endla very very na ka tin'wana ti-projects loko vanhu hinkwavo va tirha na ti-boss a hi languteni tinambara you can't be a boss without numbers swi fambisana na ti-points sweswo you see boss a yi tikombi yeah let's go a hi twi Mthimbani ku i rini kahle kahle laha nga vi easy ku puntisiwa hi swifantani swa ku kota ku heyika kumbe ku xava swilo ka inthanete. Let me tell you, a mi swi tiva ku ri ti-streams ta xaviwa swa xaviwa swilo leswi swi fana loko album yi humesiwile yi va yi ri ka ti-iTunes yi phikizana na vo Beyonce yi phikizana na vo Eminem u kuma album ya le ka Gaza yi tshame na vo Kanye West na vo Jay-Z swilo leswi swa xaviwa and a ni te mani sweswi swa vulavulangi artist mara swilo leswi ku na ndlela ya ku swi so loko n'wi twisa hi lo Mthimbani i ri vo Benny Mayengani humesi the Boss va va xavini ku ya hi yena so ku ri kahle kahle munhu i fika nga ha wini loko a wina i xavi very xava un'wana ka ti-comment ta ku why wena we nga xavi no I don't do that and give it proud hi tona ti-streams because ni ta va ni kha ni swi tivi ni lo xava a ni lo ti wina a ni lo ti badlela nyuku ku fana na award ya xaviwa. So loko munhu wa ku ba xigombo remember i tiva ku ba xigombo pfaliya munhu wa ku ba xigombo loko za a kota ku heyika system ya government ku scamiwa ti-350 kumbe ti-370 sweswi va nga eka 20 rand a nga tsandzeka hi yini ku scama ti-streams swa xaviwa swilo leswiya. Let me give you an example. Ni na 200k followers right loko no heyikeliwa page ra me ku na ndlela ya ku ni nga pfula rin'wana ra nyuwani ne ivi ni ya xava ti-followers ta international vanhu va a va ni follow hikuva nambara leyi nga tsala laha ni nga xava 100k sweswi loko vo ni heyikela page leri ni nga xava 100k mara those people a va ni follow. Why loko a va ni follow? Let me give you an example ya ku va nga ni follow hi ndlela yini ni nga posta video or picture or link or anything kwala ka page rera na ha ku ri endlaku leri ni nga xava 100k u kuma ku ri loko ku layikiwa ri heta vhiki ri va ri na 10 ya vanhu ri na 10 ya ti-likes ku va ku ri hi mhaka ku vanhu lavaya a va cheki page ra mina va busy page ra mina a va ni tivi na ku ni tiva ni lo xava ti-followers so ti-streams swa xaviwa swilo leswi ku na ndlela ya ku swi xava. That's why na loko o draw mali ya ti-streams leti u nga ti xava international loko o draw mali ya u ta kuma ku yi fiki na 5,000 ku komba ku vanhu lava vo lo xaviwa ku xaviwe nambara ku yi va yi ri laha example u nga va u ri na 2 million ya ti-streams
a hi 2 million ya vanhu va nga streama swilo leswiya va yingisela tingoma no a hi 2 million ya vanhu va nga streama tingoma leti va yingisela i 2 million ya number ko va just a number vanhu lava nga tala lava n'wi tiva va n'wi tiva munhu yaloye a hi languteni hi hit ya J John ya ku wa njikela ngoma leyi yi teke how long ku fixa is it 4 million now I think it's 4 million if I'm not mistaken. Min correct. Ngoma Jajoni bet million tingana. I think it's 4. 5 million. Is it 5? Ana tunzo shaka comment section. But iman volabla like 4. No la tanika example. Khailela ntungwe tile tinga teka to from period lia until to shes. Ngoma le Jajoni ya one jikela. Yiteke how long ku fixa 4 million. Yiteke tingwe titala mga butsane kere knows. Na Jajoni you can ask. Futa moka mawabutisi mo cheka wa posta lekere la na J John va posta ku ngoma la it's a hit ngoma la powerful ngopfu ka Gaza I think yalla Hari wisanjeleze mthembane avulavula nyana ta yi referisa mhaka leya yes if an entry mistake mara na mta parody ya yo swi normal wa swi twisisa no ku leswi swi normal leti ti streams mara album ya 2 weeks yi endla 2 million hi 2 weeks come on guys mapunzi va fana va ku ba xigongo va fana lava va tiva ku hika swilo va tiva ku hika swilo ene ku na ndlela ya ku swi xava beside ku tiva ku hika swilo let's for example mani mi nyika example Ben Mayengani u na ti-followers ta ku tala ka ti-artist ta ku tala la ka Gaza vo tala hi le hansi ka Ben Mayengani ti-followers right but still it takes how long for Ben Mayengani ku reach 1 million arna ti-followers ta ku hindza xifanta lexiya it takes how long it takes a time Ben Mayengani famba hi fake game tirhisa fake game is not buying the streams veta hi referisa mhaka phanda let's see something yeah so Ben Mayengani around about 2 weeks la ku ri 20 days le to close to 3 already are now 1 million views on YouTube alone hi mthembani phela khena se evula hi ti-platforms hinkwato Ben Mayengani la on YouTube alone already are na 1 million sweswi hi vulavula kambe na timiliyoni ti nga sweswi loko hi hlaya e Spotify na YouTube sweswiwa hi to kahle hi 4 weeks kahle yeah I meant a month ne yeah I meant a month it's around 3.2 million views as you can see and the kwalani yo hlaya Spotify na YouTube ntsena iTunes a xituku xi tshamiseke kwini swi endla mithla mi kuma ku hi le ka vo 4 million by 4 or 5 you never know so swa khena se ni vona kha swi connecta because ka Spotify ti-views ti kona sweswi leswi connectaka you can connect all right same leti ti trenda ku hala na hala swa twisiseka ku na le hala ka YouTube ti va ti ri ku trending yale ti-views ta yena on Spotify sweswo xawa swi ta ti komba mani loko ri swo xawa ti ta famba timiliyoni hinkwato munhu a ngo xava tlhela famba ti-views ta le hansi so post leti va ti ri hansi loko ri himpela swo xaviwa sweswo xaviwa swi ta ti komba ti-views ti ri le henhla swinene maybe a kha famba ti-half a million hinkwato within this short period a heta swi twisisa so it's across na tin'wana ti-platforms so ku hi nga ti tiveki but then overall yeah it does make sense maybe vo iTunes a nga va na 2 or 1 letin'wana a ni to ti nga ti kha ti huma kwini maybe vo Facebook swi connectana sweswo na vo TikTok and overall and stuff like that ma vona mhaka leyi munhu a ku vutisa ku ni ku vutisa na ende se a ku vutisa khale ku a ku vutisa na cause yena u sungule a ku vutisa ku a ku vutisa na nge se za ku vutisa xivutiso lexi a lava ku vutisa xona mara swi endla u nga swi twisisi cause swilo leswi mi vulavula hi xivutiso